Emang kagak medet banget bini. Ditelepon kagak diangkat, di WhatsApp kagak dibalas. Ilokan amat laki. Ngerapin hordeng. Kagak ngerti banget kok dibilangin namanya. Gua telepon nih, pengen tahu nih diangkat atau kagak nih. Kagak diangkat-angkat nih sama dia nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ngapa sih kalau ditelepon sama laki lu? Lagi di mana lu? lagi di rumah si Yuli sama si Romla lagi nyetengin baju ini bagus-bagus banget, Pak. Lagi di rumah si Yuli sama si Romlah nyedengin baju. Karena gua tanya, emang lu nyedengin baju siapa yang lu sedengin? Lah si Yuli kan ngutangin baju gamis, itu yang zaman sekarang tuh yang kaftan sultan apa itu yang kerelet di leher, cakep banget, Pak. Ayo mau ngutang ini ntar bayar habis lebaran. Bujuk busrak, kagak medet banget jadi bini. Kagak ngerti banget laki orang gablek duit. Kagak ngerti laki kerjanya kuli, kagak punya THR. Segala mengutang baju gamis. Kalau ngutang itu kan kudu dibayar. Kan gue belum punya duit. Belum taran ke rumah saudara-saudara lu. Bawain nasi, bawain teng-tengan. Baju aja lu pikirin. Emangnya orang kalau lebaran kudu pakai baju baru? Lah kudu lebaran mah baju kudu baru, tangan kudu pakai gelang roncong. Nah kan ntar abang usaha kan dikit lagi abang dapat duit ntar bayarin. Ayo karena mau ngutang dulu ya. Emangnya orang kalau mau lebaran kudu mikirin baju baru doang? Banyak yang kudu pikirin. Udah tahu usaha gue lagi mampet. Emang ini nih gara-gara si Romlah nih. Sama siapa lagi temen lu situ tuh? Si Romlah sama siapa di situ? Yuli, Ya tuh, sama si Yuli. si Yuli. Emang tukang nedeng-nedengin bayi sama lu. Provokator tuh dia tuh. Tawan laki orang lu punya duit. Dari pagi sampai sekarang lu. Gua urut banget nih. Nih gua lagi ngerendemin hording. Balik kagak lu? Udah baju mah gampang. Ntar juga kalau punya duit gua kasih lu. Yaudah, ya, ayo balik. Omel bahaya. Udah muka demek banget lu. Muka lu demek banget lu kayak topo dapur lu. Malu-maluin laki bae lu. Balik gak lu? Balik. Ya. Udah baju besok jangan pakai besok baju jangan diambil itu. Ya, Nih. saya. Sayang. Begini, lu mah biar kata lu nggak pakai baju baru, tetap lu mah botoh, cakep. Medet banget lu. Balik. Tuselan bae. Ya. Ngerti banget laki nggak punya duit ya.